Amen. Amen. Taliw ba na kapakap? Samat magatkat lang sa kapanga kamoy maingkot po ki. Sabil kiyang kanoti ranwat. Rosanen maur pilmiret po ki kalanganin kamoy me. Iyanggit lalatungan sa uktet maingkot. Sabagai nga naman sarawan gatin kawait. Patakan ranwat. Panuya men sawa sa ongkit. O kakeleta. Maungyongit. Talukay kit, ang kamoy maingkot po ki. Uksara masin yung kit, me. Amoy sa balto, may ninin karan melel. Sangon sign kan, sangon kilalakan, me miyayer, ranwat. Kasalitar, me pin kamoy baan kato, niyan sa matang. Kabayado amoy masa ng kit koros. Imaramoy at kaon sa kamo Jesus Christ. Amen and amen. Niyalaman week what yang sarabati melayo o mandan ranwat aramas koto nimo buen katarabo aipot buen kak kapatata ko bayo me aramas men bin mela kareta yuklin bisuto yang trail men sangwat mela tena nan mork pililinin trotron mela me mimo. Kareta melawat me sansal me sangwat sedagak kolang nan mork poyaki wan trotron aramas me mia nan mork ansawat. Mela wiwiyawi retail ran koros. Soda dibilibil songa naramas tiya naramas te yawasa kukosang iya. Mela wiwiya ure chay. Mela me minan mork, miya me awyaw puen, pagkatarla ligiyo. Miya me awyaw puen, kosanya iti wasa me raban, negadit di balawar bukat. Katarapun mela, ran bukat, ewiya, katarap kay, may nininlaw tong kutayl, nan tiwat. May nala kadahil kasik-kasik and Christ sa katto. Kalalabag yung may men kalalabag retahil. Dahil udano no batayan chuwang kauno. Dahil no batar and chuwang kauno. Puwegi. Uya pariyaw magdahil bangkak chuwang kauno. Mela. Kadahil kolaren kauno. The kauno bangkat to. Jesus karanyang. Nagten. Porsang. Uksara masa ni me. Sote emenese awa the clock me Jesus pan purato. Imakaradak trela ng anak ko na bansaw koros. Amoy ikamelala rambo ka tel metamatawa and Jesus apurato. Yatuan magtail mela ranwat. Nan clock what? Ya, yamamatay. Katay ba niyang bayamaw, mimiren Christ? Takatay san sarawi, ran sarawi koros. Pupulasang bonalo. Yaban sang kain sanjuat, may nananti, may sang koros, and kapatatao mau, ti, prayer, makeup, Koda sarawi, detail ka lang, hutan, masama, aramasundan, kau na peng sarawi. Ran koros, pitoy, soda kau na pen miya, ni balingane. Yaban mo mo siyang naramas pukat. Usara maasa ni, maban kolanan lang, Israel me, mak pen tibarail miyayar. Kaiden po kakapoya po, Kaiden boleh ke masamau, kaiden boleh ke yang kepapagi aramas labalapmen dan nan markimen. So, uksaraw ka sila yung dahil maban lalanan lang ya Israel kanche. Mamak parail, the mak pente parail, miyaya. Jesus nagten porsang.
Yaban duan child ban isa na mau. Tagday ban yang rail kan me. Ban masaboyak takwala. Pwegi. Niyanso me Jesus ban nila to. Ugsarama sa niyang child nan matumaban. Kachore pesang. Sip sangko. Isuruwag tame tatonggi ki ko waso kak tatonggi lion abesong ko. Malisa ta ko magmaibang kelang karakteristikin ko karanyang dua cha sip. Ada kedai kota momen kapatatak dai kota momen menyang sarawik child katerap kiran saraw karos. Ab makatail san sarawi ab sote Wuli ka blalatil, the sort kamakal pentibatil, the sort of mak pentibatil mia. Aran what ikak ko siya magutuban niyang golanan lang. Mamia mak pentibam tagapagmaker. Ataman mier nan bukan kamaur o kabanyang kanoti wasa. Amaso ranwat timen ko siyang kami Messiah aleda Christ. Pwegi song riyaw ban wiyawi. Ew kitaban mela ayaw kauna bang purato. Remenya magabang konodi. Magmalyang sarawi menagyaro pastor ko sa iya kamedale magdahil miminan ti me Jesus bang purato. Paul bil ko sa iya. Niyanso may batak palilaw na niyanso ko sa iya me Jesus nakten purato. Mailo na bata. Trail ka na bata. Bugtay sa to wawagi yat ran magtay. Quote pan purato the Jesus pan purato. Karanan bar ka buat. Asoban mau gayon resolution magtay bang uya and kawaliya kap lalachail bugtay lanan ki koparapor. May ban sa pungalaran wat, iban mela ay an ke koparabor. Iban miwa sa me Jesus konop tang koros me magpen te barail uya. Ikamela me resolution kapwat ay ninin koneng kitay laramas koros. Pwede puk saraw maasa ni magkitay koros uyadarti po sudagak konoti linganan kot. Mensang wat mentatonggi reyo magdahil kalap wata-wata ko main watil likiyala o kin karakaranga anso toto. Abu men kataman kiyang dahil wan kasambalan irawat. O men wata kasangnan Yohanes ralaut isak payo radigdig wano. Yohanes isak payo radigdig wano. Memasa ni Jesus ab katun masa niyang ngay maal. Ngay mamelal, ngay mamaw. Surda magkakulang semay, masungay. Imen ka po rayang, Jesus ab katun masa niyang, kusi yang Thomas, na narajigdig lumaw Thomas, kusi Thomas ab patunong may ngat kaun, sa sesa wasa makumban katlang yan. Ayatuan at pan kakase. Al magkulang wasaw. Jesus, ab katun masa niyang, ngay maal. Jesus, yay alo. Ngay mamelel. Jesus, yay melelo. Ngay mamaw. Jesus, yay mauro. Magday koros. Rabarabaki. Surta magkakulang sa may masungay. Mahal ka lang, one kasambalay ni rawat, Jesus, kataman kiyang Thomas, makamen kola nan lang, makamen kola ran samay nan lang, kanana ko to rey. Wiwiyay ralaut payo, radugdugay sa kriya, masa niyang child me, sote, mar, makotong child,
magdaya kamaur gila, ayay maran kaon Jesus Christ. Isota wawagi tamak mal mata roan wachap. Sote eten momotso, sote eten aramas, sote takeyo, ta sote kosantiyo, maban karadak trailen kola nanlang, magday soto keito, ren Jesus Christ. Jesus, yay pasapang benatail anan kayo laut. Yananan, kamaut pen balingan na tayo. Malmangi buksara mahasanin me, niyanso me, atamo yip, alengira, 1-2 kayo, balingan na rain, mela. Agmala sa tama uyaw mo yaw, Satan bichiki, kalalabak ren, Eve, melal makabahan mela, Mela magdahil ko sa yamet, melan talingen. Dahil kakuyat tutuar, aliyalu, kekelail, melan ni palingen. Melan palingen, yay makayo kasambalang katahil dahil yan check sa bal, na natahil maur. Pagkakatahil kak, maur, yang nain ki moni laut, moni toto, yang kapwa yang binanim kasalel ap mapalingen sota maula songgoros pan male yang ketail niyan so magkatay ban puputi o solaken wasa tama ketail rapa-rapaki nan rampokat kapwa samba te kapwa ren coach Buksarabal masani yang kecil me Jesus me sabolaman ki songkoros. Nianso magkecil kotong ran Jesus. Kecil aleta songkoros me miren Jesus. Kecil ale mor, kecil ale kapay, kecil ale pereren, kecil mor. Mian nan lemen Jesus, hima kolokol. Maksudnya kan kelang peniyai so magkatail kan metawan magkatail pain, katail me kareta katail kelail ta katail kak anikin lalakong an uyata songkan ayan so magkatail kan perti. Pwede so lang man so ta mamaur ki insane ta paina mata-mataw, ta paina koyok. Ima kareta buksarabil masan yang katail me Kot may tang Israel me pay kan. And wawag isaboliman kot. Takupuran kot. Aya kisang Israel kan. Me mata-mata nga marakoyok. Te eseme kot. Rapsese. Yamonen Israel ban kaparanda kupuran kot. Jesus. Yay pasabango. Magarapa-rapaki pasabang pen anan makayaw laut reyong. Imen kataman kiyang ukme. Palingan naman, maanan kayo laut. Palingan naman, panin sa namaw, palawar naman, kasantian maur, magamimilala, kabaan bilin sa namaw. Arain, palingan na tayo pan, mela, esuda pan uyang mekot, malewang tayo, kaya nan siyan, para to, starawirahan koros, absorte kasamo Christ, the sort of mark and the battle. Mia. Nanansaun kofito. Metrota bil mela. Karanya nan week kanan tisem to chorus. Mia mela. Sota malawlaw sang mela limaw nan weekeo. Karata Ekay penene bil palpasang pweki retanga-tanga mo akmail ulian kit mo akay tanga-tanga palio. Pweki mela miye. Aramas pil nanantiyan lalla ni mela ko poran men
kilang melao, teramen kola, pakela Israel kan me, kambak Israel kan, mela sang Israel. Apa kecil kayo anak-anak kasampal ki, ngana na ramaso. Malmangin yan siya mela, sumbatan ka sudugan ko sa iyang memamaur ka. Memela, memamaur marokos ko sa iyang. Pwede buksara mela, ko sa iyang, mela, murin mela katik. Kaya na siya mo kacay mamaur. Kacay ba mela, akatik panalong kacay. Iyan siya met Jesus paninda, makokoneng and mire, teso. Imenindayan kacay ranwat pwede. Eninin kasambal melel. Yamaman ay maurang kot. Yamaman palingan na yatang kot. Melel may yun na bata? Mela kay may biliyang may bil. Puriang may gila, buhay gila karamas minit. Mimin tip. Kaniyan siya may mela. Sumbandang ka, wan paran ka kasi ya, so lang. Men kataman kiyang child, mapuksaraw, maasa ni, memamak pentibaral kan, memiayer, may pekmang kiyar tipay, ibang kolanan lang. Kahit yan, may kapoy-apoy, tamiyawara isto sa kap, tayintan, iwiyakaw naman nan, way up. Mamiyamak pentimom, kapag makayer in Jesus Christ, kaan gapung, and golaren Christ. Metodo, kuksara masa ni mun ran, meban ko sa iya. Sam. At Jesus pang sa iya, isesay kumay. Maglang patak po ka, tesuto uya patang kay inching dito po ka tayo din, wrong attend, metong lap to you, the lap to you. Ang gawa ngay. Karadaran wat, timen ko siyang mamelel kakaunoptanan mong yung. Maso, Paul bilbasa na yung katil ng Rome, ran wat, wiyaranan kamaw. Kaya din lakap, kaya din pali. Kaya din niyan siya, may bansang si Isak, ay ban, wiyala solong men. Taniyan siya, may yesa, imaw lang, ay bang wiyala solong men. Kacay deputy kacay, puksarama siya ng kacay, may atayl pung, tuwata men irine. Atayl pung gan, so na kaway kacay lang, nan lang. Kacay lang na Jesus Christ, pen, kamukalay kacay da. Jesus ko sa iya, ngay maal. Mahal ka lang, may sinugak pitalongot tong nan imot, masote, wanim kami. Malananap tulong wasakis, pumalan ko dong ito nani. Piltuwate, Jesus pilko sa iya, may sinugak ko lang ren semay, magmasyado ko to rey, ren Jesus. So ngan mo sa toto miyaran mo kat. Masyado kami lalay may Jesus Christ yayalo. Amen. Kataman kiyang kachayl koros. Mayang kautok ran wato. Kumaylakan. Magkarong nga patakwat. Nan YouTube, ta Facebook, ta yawasakan. Jesus yay al. Maban way kachayl lang. Raincoat. Yohanes ralaw silu rajuk isa kono masa na yung kachayl. Puyat tuan kot katin kubura samba. Teo kawawenda lolale samba. Yawan lolanen kot apakong kawawangay. Rom kasalayang katail, niyanso mo katail, mina na tayo sapong. Ako to rabagi ito. Kaya dyan katail marabagi lakot. At Jesus marabagi ito katail. Yakawe. Pananay yan. Kaya yan so, maintain kot and kisang insan and aramas. Pweki, kitail, mata-mata wame, kitail maan kipung. Tama kitail, mata wame pung. Apko, surukak tola sang mo, pweki kiyang
insanen ko ngay. You have a choice. Ko maban pilata. Ngay maban pilata. Kaiden court ban pilang kitay. Kitay maban pilata. Maglabang ko tong ren court. Euran kasudrak kapukon ki emen telap tayo makare ta kwaminan taso. Pagkukome pilata. Makasuda pilata Christ. Kasuda ba ang kolanan la? Makapilata Christ. Autan kapan mire. Pagiyay mabuksara masan ni. Naniren wata-watan ranwat. Kasi ya ngay meal. Yohanes ralaw desek rajig-jig isu masan ni yang tay. Mamiyan na malpuk sarang malyang ipakalangan John, rongamaon John, iralaw Isaac rajig-jig isu. Kas-kasali yang ketay, saulang kan, kinese, rong, nilan sila bensibo. O ketay lese, yawasa magketay baan kukulang ya. Masa ni, Jesus pureng, masa ni, indayang kumail ni Melel, ngay mawani man kel, kailan sibakan. Ngay mawani man kailan sibakan. Buksaraw, karasaki ang kitay uya sip kay, may salongalar, may sesatama kitay baan uya. Relananas sawasaben, sila ben sip menen, kalwat child, bagdailen, kulang wasa mamaw. Nanirawat kasalang child, ngay mawanim, and kailan sibakan. Kawaya sip, magutong ren Christ. So tayo okel magdaibang kola ta wanim tayo kulang ren sam. Magday ko choto ko to ren Jesus. John, iralaw di sa payo. Rajik di ko na umasa ni ngay mamelalo. Jesus, mamamasan. Lugulugay kitay. Mahal koto. Yohanes iralaw, walu rajik sili sa kriyaw kasali ang child melalo pan kasadag child da. Niyan sa magdayban na siya ta melalo, magdayban saladak la. Isme melalo. Jesus Christ, yay me melalo. Kahit yan pastor rin dan, kahit yan Assembly of God, kahit yan sota libil sangan momotso. Jesus, yay melalo. Yan mo muna iban ka saladak la, kodoran Jesus. Kodoran Jesus. Pukan ka kiyang saladakla. Imen wata kayang tayo, Yohanes allowed walu, Rongamawan, John allowed walu, rajig silisa kriyaw, mahasani. Akumail ban tete ki tame melal, o me melalo, ban kasaladak kumail la. Jesus, yan siya magtayo, let's say that Jesus manat, katahay ban saladakla melal. Yung gusto yan yung kapan, nan wiwira laot tayo, rejig isa kriyaw, kasalang child mesote, ma! Magot kat kiyang child, magchild kak maurgila, likin Jesus Christ. Dahil kak lugo lang Jesus, o Jesus, pansabang child. So, talibel yawan, tip magawiyata. Paul bilkawat kiyang trial. Ngay magayaw tipan. Ap Jesus makayang iya. Erisote sangan sapong yaw. Dasote sang yaw. Magagako siya. Soto Jesus rak makayang iya. Pagi Jesus ko siya chorus makoto. Invitation no ang chorus. Kay den ang pukonan mamotso. Tong me wewe ki masanin kot. Ang chorus. Rome iralaw silu rajik
riyaisak silu, mentalian bakal watak. Rom silu, riyaisak silu. Memasa ni, aramas koros, wiyadar tip. Met mewawa keme, kowe, ongay, yanger wiyata tip. Aramas koros, wiyadar tip. O Israel koros, to sange supplement court lengan, megadin kat ki yang aramas. Eo kawawenda, aramas koros, tegajay koros wiyadar tip. O sotja kak kanoti linganen court. Ya linganen court, kisara masani yang kajay me Jesus, yay marahin pensamba. Yay lingano, makotore tail, tailap ponsese. Tailap sotemen alayang tail. Jesus, lugulugay tail ranwat. Ngay mahal. Ngay mamelalo. Sote o sangan al ta melal. Magdahil ban kaktiar. Magdahil puralang ren sa matahil coach. Ikak kataman kayang kumail mekot. Court mawiyayo kita. Malrong? Court mawiyata kawa o ngay. Mia karaban ang may tengga anibudian pon samba. Pagdahil ngakso bilangi. Dahil mamaurengi. King Solomon, kusayang dahil, nakasalayang dahil nan, ecclesiastic me, song chorus, ewiya mekot memal. Nagayo kasambal, dahilan kalangan adak, dahilan mauriyang ko. Abday sudakak mauriyang kot, magday sudaban kaito ren Jesus o chaptare. Kamelalaya, may sudakak mauran Christ, magday sudaban koto ren Christ o may tengi atayil mo. Tama ibru ko sa iya, ibru iralaut, isak riyaw, rajik riyaw masani. Udutial Jesus, Metchape panachal poson, obeluya kaimsak panachal poson. Yawawan match. May makasabiyata tame. Awiyata lalachal, aban kaunsak la. Kajang child. Yawan mawan kaun manat. Aban chabiyata ta Tokyo. Oi meban kaim sakala. Kaya na child pung, kaya na child kak koyok, meban kaunsak child la. Pui meban kaunsak la. Pandak chodok child, matawa me, hoy, shola ka ker, pwegi. Kaya kowa me uyayok. Jesus. Makakaw na maur. I meban kaunsak la songkoros. Na na maur. Yay mawan Jesus. Isoda na uyamegot. Ikoto chere. Pagmangkit ibe, at chapta tatoko, o indayang ye may ban kaun sa kalat tatong koros. Niyan siya may ban, may bon sambawat. Ito menuya, and may tengay maurangi, ay may ban tatok. Kaya siya na anong yan may agos. Song koros, pugsaramasan ni, niyan siya may Jesus ko siya, it is finished, and nakiyar. At dahil kamaur, mawar. Niyan siya magdagot rin Jesus. Jesus inda kapunglar. Kapunglar mo ang kot. So, tatokyo makananawiya, bagan kakungla. Takamawila tama kamilala. Jesus Christ. Meban wiyata sa ang bagat ko sa ang tayo. Ijan magdalan anuya, dalan mo itengi. When the talk lalatay. Romer allowed 1 hour, jik riyasak silu. Papainan tip, yay mela. Marong? Papainan tip, yay mela. Kaitan,
kolawasaki so koko na po mawa kotalanan lang. Sote. Papainan tip yay mela. Mela ta, mela ang palingen. Mela, katoro lasang ren Jesus Christ. Katoro lasang ren coach. Taiban uya pepet, met pon sambawat ap maktail mela, sote mak pentebatail mie, taiban kola nan el, pil choro la mela isang coach. Yay me sansalmet, papainan tip, mela. Kahit yan, may ikis te, isutugan prapte sa angko. Masota mak pentepay, ikokolang nan el. Papainan tip, mela. Ap sabalmen kot kisakisaban, yay maur sa ujuk. Renis, ren Christ Jesus, atayil kaun. Yai me melalo. Yai me ban gak kamaurtel. Yai me katail gak mayaw tasang. Nantip. Mawaway katail lang. Nanel. Kodong ran Jesus. Melalo. Kabahan payang mauki. Kabahan payang mauki. Kahit yan ngay. Ako may bahan payang mauki. Ngayon may bambay ang mga ko, may bambay ang mga ko. Tama ka aliran Christ. Payang mga koros, kabanalisang ren Christ. Coach, bagbagay kitayel. Kitayel may sabong ala. Abkot rapagi ito. Raparapagi, lawat iya. Lawat iya. Maglang miya nan bil puksara masan me. Kono mangi ris me ban kamaula. Kono essay ris me ban kamaula. Apnian sa water puksara masan me. Look what on chorus. Esote irairti is abong chorus. Pero pilibilo, pilmimi chareta. Magdaiba ang koto sa so. Men matakang tayo reo siyang nan, iwan is ralaut wadu na rejik resak payo masani. Jesus abgatin masani ang rail. Intayang kumail ni melel. Memen maganuya da tip. Yei melatuan tip. Erimaran bukat iwiwiya da song kan may suto konengan wiya ay bilmen pagarem kanutisang pwede pugsarab na sa child tip niyan sa magtayo wiya da tip agdaiban mela magayasa may sapong rem magawiwiya mesota koneng kupuran kot. Uti ansawat. Ansawat, uti, o pagmangki. Pwegi. Wasyo men, matamatawan magkakpungular, aptip, kakawiwiya. Kuksarawal maasan ni ansa magkatayil, anlaw ya megot. Matip magtayo wiyak, tayban kap takayla. Tayban matamatawan, mau ta magtayo wiyak. Kaya magawiya sa ulang men ranwat, amya megot magawiya masuto ko na yung kupuran kot, uti ang sawat. Pagkaters, lusang, maun makot ka ko no bengo. Yohanes ralaw di isak payo rajuk no ni mulaw ko sa iya. Ngay mamaur. Jesus mo ko sa iya ngay mamaur. Jesus
Kato samba langatan ni lobo puen kasapatong katail more and palingan na tayo. Niyanso mo katail look at Jesus Christ kaporata palingan na tayo. Asurang kotong katail kilang balbara tayo ka mamora bil kamaur tayo. So, kot kat kita sabulan mayeros puen preng kaporata palingan na tayo metosang aircode. Pagkatailan kak, pungulamon kot, o uyala sabuliman kot, sari kasambal kay. Meban, ala kapayape, pun sambawat, ab medan niyan so magtay, sipalasang, wasan kay ruwat, o kolang wasan kausan, magkano ka din kaunap taong koros. Makasamoyar, Jesus Christ, o makpendipe, Miyayan, Ren Jesus Christ. More. Nanran bukat. YouTube, tesodelibil. Aramas rabrabagi, yamu mo na raidan, pulo-pula. Kasi kiyang makeup book Thailand, akila. Mang patapatin mga Thailand kateta. Kasi men pulo-pul, kasi men more, kailain. Mia ola men makosaya, emen ola kalalabakra. Yairam ranwat, ola sa banggi, hutan kailailin pulok. Ola kalalabakra, ayamo man kailailin pulok. Mo lala ola rab, diki mamawab, lala ola. Ito ang child, mang yung child, ngana child, ola rab, child, nandan tilate, tamag child uya. Tama ko tayo uyalalak. Child, miminan wasaw. Kaya siya naman pitla. Kaya siya naman saladakla. Ab Jesus, lugay tayo maniman tayo. Mahal men maurla, mahal ko to rey. Ngay man maur. Maglang chuka pulok niyan siya makapampeleti. Lala ola. Mangalan lala. Isa ma sangan so mau ta me mini juga watap. Liki utang kasalen. Eu juga makakalangan lautan. Los cea ka besang ko ap lale ola. Kaya naman sangan tu aja juga pulok. Mamaman pulapul lagi ap lale ola. Palingan na child, anak Christ. Mendama, the child, maturala besangkop, palingan na child, Rosan. Oh, praise the Lord. Pag tayo ko lang wasagis, meninin kasalel melel. Mapuksaraw kawat kiyang child me. Sota sang isang, sota matak, sota song, suat kan koros magtay ko lang ng isang tao. Sota insensuat. Sota punot. More Christ. We are dadat ni wanim. Iwatong kami more. Chay bansoik. Kami lang na magdekora sa temen soik. Dahil gotong ren more. Pero gotong ren Jesus. Meban kieng tayo, Maurio, makap, mawuliakap, Rome kasalang tayo, niyansan magtalala Christ, men mas, mumalar, solar kataban men mas, makap, memiye. May lang ituan kauno kan kiyang maure na ramas. Niyan siya may kiyang maur, kapheo. Magaban sobe la kasulaban, matawa, hoy, men simokta, bang kola balia bil purato. Hoy, ginangalang, may prap aso, ban, wala mo, prap, sika, songan kosandian, sambakoros, solamiya, itay, kinigalang raincoat, ininan lang raincoat.
Maur kap. Maur yaw me sote ma yaw mia. God pangiang uk maur yaw me. You start all over again. Abmet kokolang wasa. Magaban unsak lang. Friend Jesus Christ. Jesus. Yawan mawan Jesus minute. Child Golgi. Limbak changan kauno kin kap mensang chorus. Ranwa Jesus pilugulugay cha amen. Sodal bilbil mesay kalyata kamaur. Otore ibang kiyang maur kap. Oto songya. O ken yawan kain sa namawan maur ren Christ. Ima karata solang kan mautan kelail mendama melemel wiwiyaw rerail ara mendagi la buegi esote wiyata megot rese me song mao yo ko to morai ara nan tila uksara ma sa ni meban chang ti lalimui i meban ala kamo Yatuwag daiban kukulaw len karanyang ranok daiban metuwadak trailen sope lang murid tayo. Kau na magatin kalangan ang kitay. Ang kitay chorus memamauran wat. Magmail alayer bagmagan kamaur te magpente bagmail kitay kap kasaya. Praise the Lord. Kabang ako pag maur miret tayo. Ang magasay ka la maur Kasay kotong ran Christ, puen alamelalo, ranwat, kot kacin kasanya diyang kamuy. Sa chusalib-libil, kan gotong raya. Bukan kak, kaya kita memire. O iman kaim sang kila irawat. Kaparaparan maurwat, mimiren Jesus Christ. Kaparaparan maurwat, mimiren Jesus Christ. Ma komuyamen na yang rong katak potet ranwat o komuyamen likur lang maran kaon Jesus Christ o kasamuyong inanamoy maur and uyala am kaon o son komaur akom itawen kapakap and lukwat kalanganin komuyaman kaon Jesus ikamelele o poson totok makom kachin uyata nilobuo pariakit samalaro. Di kamelele me intamu makelegal me kom kakaretier nin lobuo panye ta sanger nan tip o ranwat ikoto momu dat bangki tip koros me uyayang komuyer sang mas o lel ranwat o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong uyala ay kaun o ay son komor sang ranwat o kokolate solar ayong pengay ap mekoro sumay tong komuya kalanganin komuy po'y kamelele me ay tungol at yang intindinan sapol mo ipuken komor kalanganin kupuren korusyen kit mumutso en Colonia Assembly of God pinluklukete koros melel irailkan metungolen ki ananen palingen Malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payo wisu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patrenki to kautek ransarawi kan dimenseng klok eisek pilni apengkan ni sauti klok su Kautakin kapakapen ananakan o mapuli-pulikan pilikin uyarail ansong kautek klok isu ni sautik ni alemkan. Kalanen kupromail korusyen.